नंबर 2 सेमगी थबक मवोंग मरिन ताद्रे चपखाइरबा नुंगी महुता सिंगल स्टोन सिजनरंबा थेंगनरे चुजाक पांबीदा ताबा फॉल आर्मी वाम ngaktoknaba hidak agriculture department da leire hairi amadi mapu naina thabak tawrabadi lanai amadi lenga ke khenaba leitana mahairoi sang khudimaktagi afaba mahairoi puthokpa ngamgani hairi खुरमजरी मिटेंग ताबिरिबा सिंह बुताराम नोक्सरी पाव संदोक न पिजरी मणिपुर के ख्वाइदगी मरु ओइबा लंबी ओइरिबा इम्फाल दिमापुर लंबी हाइरगा सुखंगनबा नेशनल हाईवे नंबर 2 गी नॉर्थ एओसी दगी तेंदोंग यांग फाउबगी लंबी सेमलिबा असि मवोंग मरिल ताद्रे सबखाइरबा नुंग चिप सिजनबगी मुहुता तुरेलगी कोखलकपा सिंगल स्टोन सिंग सिजनरंबा थेंगनरे लंबी गी सरुक असि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मखादा हरियाणा दा बेस तौबा फार्म अमन सुबनी पुन्न किलोमीटर 13.9 सांगबा लंबी मटेक असिगी एस्टिमेटेड कॉस्ट न रुपा करोड़ 59 हाइरी हिरमस्ता पौदम अमा आइना हजिक लेजरिबा मफम से हाना नेशनल हाईवे 39 इम्फाल दिमापुर लंबी हायरग खंगनरबा हौजिना एशियन हाईवे नंबर 2 हायरग खंगनरबा अदुगुंबा फैदिंगागी एरिया मक्तदनी मफम सिदा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मखादा शिवालया प्राइवेट लिमिटेड कोबा कंपनी अमना नेशनल हाईवे से सेमगी थबक से चथरी मफम सिदा लंबी सेमगी थबक चथबसी करी करम मोंग दा चथबनो हाइबन चिंगबदो थिजिन्नबगी दमक्ता लाक्चबनी अखोइना मफमसी योको मतमदा यामना मोंग मरिन तादवा थबक थौरम क्या अमा चथरमे हाइबसे अखोइ मफमसी योरगा खंगबा ngame ISTB na fangwa pawgi matungina national highway ama sema matamda hana leiramba lambi gi saru ado foot ani makhai gi mathakta kothoaga anouba nungjau thadaraga tonga tongan ba layer sing nungi layer leba ki layer na sing ba layer sing mathon nai na thongala matungna semgadabani aduga anouban niti niyong gi matungina di hairiba lambi si sembagi pikhiba DPR da yawa niyong gi matungina di WMM loro matungda chips ngaktagi 1820 mm 2025 mm ge chip sing sina yansnar matungda ningthina chairaga madui mathakta lebak chairaga leveling lowraba matungda koilas ki leiron si lakadabani adu hojik akoi yengsi mafam sida thengnai bachi machi hekta yengbiyo machi tasengna turendagi kokhalakpa akoi singling haraga khangna ba adugumba nung makhal singduni hojik कोइरेंगै दगिना सेकमाइ फावगी स्पान सिगी मरक सैसदा हजे सिजनरमी बुसी सिंगलिंगी नुंगसिंगसे लोइनमक मरांग खाइना सिजनरम थेंगनरे अन मसिना ताई लैबाक यावबा लेंगो यावबा नुंग मखल से सिजनबा तारगदी नेशनल हाईवे अमगी चटफम थोपा मपुनसिदो सुंगचत चलरोय क्वालिटी लेना सेमद्रे हाबसे अखोइना मसि हेक यंगमतदा अदुम मियामना खंगम ngमगनी BJP की लेंगा लाभ मतुंगदा सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मिनिस्टर नितिन गडकरी ना मणिपुर की लंबी सेम नवई दमक लुपा करोड़ लिसिंग कुनिथोई हाप ले हाइना लाउथोखिबदगी मणिपुर मियामना लेन लॉक ओइना लेरंबा मफम असि स्टेट असि लेन लिंक फंगगनी हाइबगी नुआइजबा मंगला नम मंगनियाय मनुंगदा अदुगो लोइना हजेजमक इम्फाल दिमापुर लंबी की सरुक क्यादा निंथिना सेमबदगी मियाम चाथोक चसिन नुआइरेना हराउरिङाइ चेरक्सिदा मतेक सिदा यामना साथीना क्वालिटी यावदव मोंगदा पंगतौदा तौसलमै फिल्म से मणिपुर प्रजा सिंगी यामना लाइबक थिबो वाफमनी मसिना कनादा मांगजबा पिगदगे हाइबदो मियामना अदुम खंगबिबा यारे मणिपुर की प्रजा सिंगु करिसु खंगदबा अमदि यामना पंगबा मखोइना तौनिंगमदा तौबा यागनी हाना मणिपुर की मपान लमदगी लाकपा फार्म सिंगना थबक चाथरबरा हाइबसी हौजिक लंबी सेमिबा फिल्म सि उरो मतुंगदा अखोइना चोंथोरकपा वाहंगनी यामना मोंग मरिन तादबा थौ मयाम तौसलगा यामना चावरबा सेनफम अमा अखोइगी इनमांगदगी लुट तौरगा पुखिबदा अखोइना दुमक हराउना यारगा लेहोगद्रा हाइबा वाफम सिनी मसिदा अथु मतमदा BJP ना लुचिंगबा लेंगाक्सिना करी थबक पाइखलकपगे करी मियंग चंगकपगे अदुगा करीगुंबा मराल लेरंबा तारगदी कंपनी सिंगी मथक्ता करी एक्शन लौगदगे हाइबदुदी मियामना ngaibikhiba तारे
ISTV News की वीडियो एडिटर चोंथाम अबोईगलोना पौदमजैबा रिचा रंजन फैदिंगा इम्फाल वाइस चैरक सिदा ISTV News नचन नेशनल हाईवे नंबर 2 सेमगी थबक मवोंग मरिल ताद्रे हाइना संदोखरब मतुंगदा PWD की ऑफिशियल सिंगने यंगसिल्लब मतुंगदा अमुक हन्न नौना सेमननबा JCB सिजनदुना लंबीदा थारंबा नुंग सिंग कोथोक हनबा हौख्रे अमरोमदा हजिक ओरिबा लंबी सेमबगी थबक असिगा मरी लेनना ई नेशनल हाईवे डिवीजन 1 इम्फाल माउ KH इबोहल न फोंगदोरकपदा नॉर्थ AOC दगी तेंदोंग यांग गी पार्ट खरा मरु ओइना फैदिंगा गी मफम सिंगदा सिवालिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड न सूरीबा थबक असिगी WBM लौबगी थबकता मतुम ताबा नुंग यावबा थेंगनरे मसी अयामन स्टोन क्वारी तकपदा यावरकपा ओइरंबसु याई टेक्निकली येंगबदा मतुम ताबा नुंग यावरे हाइबसिदि चुमले मसीगी मतंग दे एडिशनल चीफ इंजीनियर ना पाव फंगबदगी सिवालिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजर दा चिठी अमा इदुना खंगनख्रे मधु सेमदोक्त्रबदी मखोइना थबक सुबदा इनाखिबा एग्रीमेंट अदुगी मतुंग इना मखोइगी पेमेंट पीदबा अमसुंग मखोइगी मथक्ता आइनगी ओइबा थबक लोखलगनी हाइबा वाफम सिंग खंगनखि सूरीबा थबक असिगी पैसा अमते डिपार्टमेंट की माइकाइदगी पीबा लैत्री मिनिस्ट्री द हिरम खरा द प्रोसेस चतनदुना लैरी थबकति सुदबा यादबगी सूरी हौजिक फावदा मखोइना पेमेंट फंगबा याबगी फिबम लैत्री लंबी सेमबा सिदा थोकलकपा अफफतगी दायित्व पुनमक मखोइना लौबा हाइबसि मखोइगी मथौनी मखोइना तौरंबा हानगी फत्तबा नुंग सिंग कोथोकलगा अफब नुंग सिंगना महूत सिंदुना सेमनना होटनरी प्रोजेक्ट असी चाही अहुंगी मतमगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी मदुगी मथक्ता चाही अहुम अमसु लंबी असदा अकाय अतोय थोलकपदा मेंटेनेंस मखोइना तौजगदबनी हाइखी ISTV की इचिनाउ सिंगनसु मसे ऑब्जर्वेशन से पुथोक पिरे अखोगे एडिशनल चीफ इंजीनियर ना अंताना रिपोर्ट फंगबदगी ऑर्डर अमा थोई सिविलिया दा प्रोजेक्ट मैनेजर दा इरे नंग हारिबो पोर्शन सिंग से इमीडिएटली रेक्टिफिकेशन तौगदौबनी मसी कयंबा तौद्रगदी नंग फर्दर पेमेंट सो कोई पिरो एज पर एग्रीमेंट एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी लो यागनी एज पर एग्रीमेंट मखोगी प्रोजेक्ट्स दा कोई सिकी मा हुजु पैसा पिद्री मखोगी वर्क से मिनिस्ट्री दा प्रोसेस अमा सुसतली अंतिना अनलेस परमिशन से फंगद्रगदी पेमेंट से आरो गुवाहाटी द पी मोई बिल से थाबा यादे इन द मीन टाइम प्रोग्रेस ति चत यादबनिना मोई थबक ति सुजिल्ली वायरस पेमेंट फंगबगी एंटाइटल ओइबदी हौजिक लैते सुजाक पाम्बीदा ताबा फॉल आर्मी वम ngathoknaba hidak agriculture department ta leire lomi singna mi paiba pokpiganu haina agriculture department ki director laitanpui bhansongna ISTV news ka akhanna unabada phongdorakli mahakna makha taraduna hairiba til makhal asti chujak pambi khara da tare haiba khanglakpadagi department na khudakta section thorang lokhatuna tariba til makhal asti khangdokpaga loinana section thorang sing lokhatki Fall Army Wam haiba til makhal asi Mizoram da hana taba horakpana madu ngakthoknaba sizinakhiba hidak makhal adu Manipur dasu district officer amadi scientist singa loinana til asi taba mafam singda kapthokpa haukhre hauzik fawda hidak kapthokhiba mafam singda til asi ngakthokpa ngambagi report phangba haure masiga mari leinana district officer singda hidak asi lemna phangankhre til makhal asi pung amada kilometer chamarom paiba ngami numidangi matam khakta da thokpa til makhal oibana mangjauna na cheksin thorang sing paikhatpagi maru oiba du khangna lomi sing amasung department ki officials singapuna thabak tawmina bachangi chujak panba haudriba amasung yamna sokhandriba chujak tapham singda matam chana cheksin thorang lokhatliba asina lomi singna thoina mi painingai leite haiki Mapu naina thabak tawrabadi lanai amadi lenga ki khenaba leitana mahiloisan khudingmaktagi afaba mahiroi puthokpa ngamgani haina handakta fol lauthokiba ko semna loba 12 arts exam da tara position phawagi manung da position holder tara puthokiba enlightened knowledge EK higher secondary school gi secretary P Sarachandrana ISTV news ta phongdorakli position taragi manung da taruk position khak natana atai position singda school astigi mahiroi singna mafam kanba ngamkhibagi matang da akhanna unaba amada Sarachandrana makha tana hauzik Manipur lenga ki school authorities singna makhoi da lakpa mahiroi singdi lana school da tamba ngamdaba ngaktani haiduna maral siriba si khanthaba watpagi khudamni mapu naina ishagi ni khanna tawriba thabak aduda mai onsilabadi afaba mahiroi puthokpada thoidokna luroi haina makha tarakli hiramasida akhanaba paudam ama
हदक हाइदोखिबा कोर्स सेमना लौब TF आर्ट्स एग्जामिनेशन दा स्कूल अमदगी पोजीशन होल्डर अमा पुथोकपदा वारबा मतम असिदा स्कूल असिदगदी आर्ट्स स्ट्रीम दा पोजीशन लौब माहिरै तारा पुथोली मखोइसिंग असि करी करंबा लैवा सिजिनदना माइ पाकपा पुरखिबनो हाइबगी मतंग स्कूल असिगी सेक्रेटरी पी शरद चंद्रगा ISTB अखन्नना उन्नबगी पौगदमा मियाम थमजरी स्कूल के हायर सेकेंडरी रेसिडेंशियल कोचिंग 2004 दा हौदोखी मतमसिदा मणिपुर की रेसिडेंशियल कोचिंग सी मणिपुर दा सिस्टम से तौनद्री प्राइवेट स्कूल दा गवर्नमेंट स्कूल दा कॉलेज दा करीदा मसीगी चनबीजे अमत लेद्रे के हायर सेकेंडरी ने यान हाना पुथोपने रेसिडेंशियल कोचिंग के कोई टारगेट से फॉर्म फिलअप हे लोइबगा अंगांगसिंग स्कूल कानिंग दब मतमजिदा स्कूल दा लोइना पुखलगा 24 आवर्स से ओजागा छात्रगा लोइना हल्लगा लारिक से ताकपगी मोंगजे सथबने गिदी फगेरा फरोइरा थर्ड डिवीजन दा लाकेरा सेकेंड डिवीजन दा लाकेरा अखोगी दबु तंगे हेना लाको फॉर्म लोबो छात्र दो मदु खोई एडमिशन टेस्ट तौरगा एडमिशन टेस्ट माइ पाकपसिंग दो अदुम तमली अखोगी टारगेट ती पोजीशन लौबदु अखोइना हाइजन वंजरुरगा तमहलगा पोजीशन लौबगी टारगेट तो अखोगी थमजदी कनागुमजिना कना कानी ngangnabada ikeda पोजीशन लौरीजे सेंटर नुंगाइबगिनी अदे वजाजिंगना से यंगबदगिनी कायना सुम ओइदा पादबसु पंगा ngangi adu हंदक्ति अदुगिदु सबसाना आई प्रमाण तौजगरबनी साइंस की कैनोना ताइनतोस द ताई आर्ट्स ना हर्बर्ट ताई साजिंगना हाय वादी साबदि लाइन ngak फौलेम यादेना हाय आइना हाय मदु डिसिप्लिन तंबीबनी अनफेयर मीन्स हाइबजे सोंजाव यौदना नंगे अखंबजे अरोइबि मैक्सिमम लिमिट इगदबनी हाइबजे आइना पैखा चलमदाइदा अंगांगसिंगदा एडवाइस तवी माइ पाकपा हाइबसी पोलकपदगी यारक नते सेमगदबनी हाइबा अफाव मियोय क्याना हाइरम वहाई क्यादबु थबक तो अनथोक्तुना असिगमलबा स्कूल असिदगी माइ पाकलबा माहिर क्या पुथोक ngambani हाइनसु मखाताना फोंदरगले कांगी स्कूल सु प्राइवेट की स्कूल सु होटपु होनदि समाननी हन खलेदा आइजि होनदे हाइबदि नतब मसा मसागी दाइट सि पचना पुथोकनरगदि सरकार हाइब लेति प्राइवेट हाइब लेति समानी हेना दुम खलेदा इके द पैसा लौरिबा सुमाइना तो पै स्कूल मयामसु जासिंग खांगब कनबिरबा मपु नाइबिरबा अदि मरु वइना दाइट लौरिबा मिसिना मागी अरोइबा मैक्सिमम लिमिट तो होनरप मतमदा स्कूल खुदिमु माइ पाकनी हाइबसे खली ओजामगी गुंदा पुशलेबा ngangjing लौसलगा लैसलगा पुशले फनबदो समना कन वजाना नोट तौबुगुम बजानीदा हाइदि वजाबसिना गम्बि लारिक तागा ngang पुशले फनगदबद लारिक इताक ताकत्रसु पुशले फाइजि वजा नोट तौबु नत्रनि सोंथा अबोइग लोइना पाउदम जरिबा निक्तगम साना जाव मिtai संगाखम ISTV न्यूज कोहसेम न लौबा क्लास 12 के एग्जाम दा आर्ट स्ट्रीम दा फर्स्ट पोजीशन तारकलबा ओइनाम बर्लिन मैtai ngasi ऑल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हरो तयामना ओपगी थोरम अमा वांगु संदंगखोंग दा पांगथोखरे थोरम अदु दा डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर थोक्सम रंजीत ऑल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रेसिडेंट युमनाम समानंदा सेक्रेटरी ए किशन यावना यूनियन की मियोय अमदि डिस्ट्रिक्ट असigi manung da leiba paumi singna saruk yakhi ऑल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ना ओइनाम बर्लिन बु अखनना इकाई खुमना बु उठिबा अदु बर्लिन की अपोकपा ओइनाम ब्रजन असी पाउमी की सिनफम दा लैमिनबा अमा ओइना थोरमदु पांगथोकपनि हाइरी थोरमदुदा ओइनाम बर्लिन दा यूनियन की माइकैदि की अचंब खुदोल पोत पिदुना पुगनिंग थोगतपगा लोइना तुंगदसु माइ पाकपा पुरउ हाइना याफा थौजाल पिखि हौखिबा अप्रैल तांग तरुकता सनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा इलेक्शन कैंपेन का मरी लेना थोखिबा थौदोक अदुगी मतंगदा कनागुंबा मियोय नत्रगा मियोय कांगपु अमगी मथक्ता FIR थांगतखिबा लेते हाइना NAIDP की आउटर की कैंडिडेट ओइगिबा आसांग कासारना पौमिसिंगदा फोंदोखरे ngasi terada leiba NAIDP की ऑफिस दा पौमिसिंग उनबा अमदा वाफमसी मांगना फोंदोखिबनी पौमिसिंग उनबा दुदा NAIDP मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट डॉक्टर NG बिजोय सुसरुक याखी कैंडिडेट ओइखिबा आसांग कासारना मखाताना फोंदोखिबदा नुमित अदुदा थोखिबा थौदोक अदुगा मरी लेना पुलिस दा चुमना कंप्लेन तौखिबा खक्तनी FIR तौखिबा लेते कनागुंबा मियोय खरना थौदोक अदुगा मरी लेना कनागुंबा मियोय खरगी मथक्ता FIR लौखतले हाइना सोशल मीडिया दा वायरल ओइना संदोकलिबा वाफमसी NAIDP की माइकैदगिदी अमदी महाकी माइकैदगिदी तौखिबा लेते थौदोक थोखिबा नुमित अदुदा वखल नुंगाइतबदगी
मियाम द पाउ तमदा खरा हेनखिबा हाइबदुना अमनी इलेक्शन की मतम हाइबस्तिदी पार्टी अमगा हुनबा हाइबस्तिदी महुसानी थौदोक अदुगी मतंगदा पुलिसना शू मोटो केस अमा लौखटलंबदी याय मधु NEIDP नत्रगा महाकी माइकैदगी करिगुंबा मखल अमतगी मरी लैनदे हाइखी नुमिक्तुदा अखोय प्रेस कॉन्फ्रेंस द फंब कांदा एक्सीडेंट दुना मरम ओइदुना अखोयसु टेंशन यामना चाउना लै फरफतसु कैंडिडेट अमने अखोय मीटिंग दु तोखरोइना तोकचखरे अदु तोकचखर मतुंग द थोरप कांदा यामना अनडेमोक्रेटिक हाइबा तारे मदुगी मोंगदा एंगोंदा तौरकबदुदा अदु नुंगाइतबगी तमकता अदुगी नुमिक्ता टेंशन यामना ए लैखी इलेक्शन कैंपेन मतमने अखोयना पार्टी अमा हाइना बाइबसिदी महौसानी NEIDP हाइबसि रीजनल पार्टी नि अदुगा NPF सिसु रीजनल पार्टी नि अखोयगी मरकता अखोय डिफरेंसेस लेनाबदु पामदे अदुना मसि फाप तामिनरगा अखोय पॉलिटिकल पार्टी नेना लमदमसिगी चौखनिंगाय अखोय नुंगसि चानना अंडरस्टैंडिंग तौरगा चमिनरगा अखोय लमदमसे सेंकतसे हाइबने ngarang more ward number 8 ta uranium explosive oiramgadara chingnaba posak ama leiramba adu ngasi Manipur University expert team aman yengsinbada radioactive oiba posak ti oiramdre hairi ngasi numidang oiram Manipur University ki physics department ki professor Dr. P Sumitra RIMS ki radiology department ki Dr. W B Arun Kumar Oriental College के assistant professor S Nabadip Manipur University की senior technical assistant Dr. N Manoranjana posak adu radioactive detection devices aduna test tauki maduda radioactive posak oibagi signal fangkhide adubu posak adu karino haibadu tasengna khangbadi ngamdri madu karino haiba khangdok naba thijinbagi thabak sathakigani loinana jenaba sing athuba matamda pharagani hain Technopal की SPTS Bikramjitna phongdorakli थानागी साइडगी अपील तौजनिंबसी अखोना यामना सिंगरंबा यूरेनियम नत्रगे एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ओइरंगदरा मदुन हेल्थ हेजार्ड ओइनिंगाई ओइगदा हाइना चिंगनबदुदी कोइ ओजासिंग मतेंगदगी मदुदी टोटली रूल आउट तौजरे अदुबु हाइबो पोसगसी सुमाइना साजनरगा थममि पोसि कनाना करमना थममि हाइबदुदी अखोय कन्ना थिगचरी बराक अमनि मक्रूगी RCC ब्रिज साबा असले थबक खुमांग चासिंदबा असि लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेनबननी हाइना NHIDCL न फोंदोरकलिबा वाफम असि ओइबा याबा वाफम नत्ते हाइना TDC की प्रेसिडेंट S रंजित न फोंदोखरे MG एवेन्यू द लेबा TDC की ऑफिस त पाउमी सिंगा उनबा अमदा महाकना वाफम असि फोंदोकलादुना मखाताना हाइखिबदा NHIDCL न थोंग साबा असि लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेनना तपथबनी हाइबा वाफम असि लंबी असिदा BRO न चही लिसांगसिना सानादुना लेरंबा मखोइगी थोंग अदुगुंबनी थोंग साबदा खुमांग चौसिनद्रगा गवर्नमेंट ताइसिनबा यारोय मियोय निफु यांखै रोम न चंगना सुगदबा थबक त मियोय अमा अनि न थबक सुरगा मतौ करम न थोंग साबगी थबक खुमांग चौसिनगदौरिबनो थोंग साबगी प्रोग्रेस असि लेहनबियो हाइना हौखिबा तांग अनिदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर द लेबाक असिगी मपी मपा अमा ओइना TDC न अइब सेरोल पिदुना हाइजदुना लाकली मसिदा NSIDCL न वरफम थोकते हौजिक लैरिबा मक्रू अमदि बराकी Valley suspension bridge amadi makrugi valley bridge asisu matam san maintenance tawbugi wafam udri lambi as chatliba gari singda NHIDCL na gari singna mal lot hena pubadagi hauzik leiriba thong singi phibam soksin bani haibu wafam asi oiba yaroi gari singna puningba arumba mal puningbagi wafam leite Central Motor Vehicle Act ki matung ina arumba mal puduna chatpa ngaktani NHIDCL na thabak suna naba Sinari ba BIPL ga logtuna raga lambi asida makhoigi sendong tanna ba thabak satharabra haibidu singna ningai oire TDC na thong thuna lusin biu haibasi labor matik sana thamduna progress laina thabak subiu haibani government na hiram asida akhanna ba mityeng sangbiu thong sabada matam changhallaga NSIDCL na TDC driver union na traga mutuwada tainabagi wafam tokpiu hauzik lairiba thong singi phibam hena fagat hanna ba thabak paikhat piu haiki अखोना हाइजबदी मियाम येंगा मणिपुर प्रजा येंगा कांदा हाइब थोंगसे प्रोग्रेस लेहनबियु हाइदना अखोना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा तांग अनी दा चिठी मा थाय अदुदसु अखोना अदुम हाइ थोंगसे स्लो प्रोग्रेस ओइबसिना मरम ओरकांदा टारगेटेड ईयर दुदा अखोय कंप्लीट तबु ngमोय हाइना अखोना लेटर मसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे पी मसीदे करीगी मोइना नुंगनांगाय लेगे बस अदुना NSIDCL न खंगदबनी BRO न तौब ट्रिक अदुमाइना TDC दा तौरकनु अखोइना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा मणिपुर गवर्नमेंट दा मपी मपा मा ओइबा अदुमा गवर्नमेंट सिदा अखोइना सुमाइ तौरेना हाइबा सिदा NSIDCL न करी छौबम लेगे बसी
AISSCE examination listing ani ga tara mapanda Manipur gi oina makok thonglak mahairoi sing okpagi thoram ama classic grande da pangthokre CBSE affiliated schools association Manipur na sinduna pangthoki ba thoram aduda education S ki director TS Kiran Kumar deputy secretary Regina Hongre association ki president S Premabati Susaruk Yaki director TS Kiran Kumar na mahairoi sing na makok thonglakle haiduna komthok loidabani maduna tungda maichibu oirakani aigi apamba lambida mai onsinduna isana isabu ahen batanduna chatlabatada aphaba mahairoi oiba ngamgani haiki Andro police station ki manung sanna leiba yairipok lairong thel pitra khulgi mapada ngasi ayuk pung mapan makhairum tabada thobal turel da ising na senthakibadagi nupa ama thiba khangdana leiri nupa adugi maming thangjam kunje chahini funithoi ukhong sang mayai lekai dagini thodok thokpham dagi phangba pauda kunje lairong thel pitra gi thobal turel da nung lengoi pekpagi thabak subani ngasi turel landuna lairong thel lomda chatnaba honabada ising na senthakibani khudakta thabak suduna leiramba miyam khunja singna khudakta mi thibagi thabak stathaki Manipur State Fire Service SDRF amadi NDRF ki apunba team amasu sangsinduna mi thibagi thabak stathari hauzik mapithel dam gi ising thadarakpana thobal turel gi ising sawbagi mathakta ichel sukalli Class 12 के एग्जाम द साइंस स्ट्रीम द मरी सुबह पोजीशन ताख्रबा थौबाल ओक्रम वांग मताबद लैबा न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय अविनाश एलांगबम अमदी कुन सुबह पोजीशन तारख्रबा लाइश्रम रेशमी यावना स्कूल असि थोइदोक हेंदोकना माइ पाकलबा महिरोय सिंगबु पुंगनिंग थौगतपगी थौरम अमा स्कूल असिदा पांगथोखरे स्कूल की ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सिंदुना पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर एन मोहिलाल DM कॉलेज ऑफ साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अकोइजम ब्रोजेन डॉक्टर धनवीर लाइश्रम अमदी एवरग्रीन फ्लावर स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ओक्रम इबो पिसक नमरु ओइबा म्योइसिंग ओइना सरुक याखी स्कूल असिगे ओइना मरी सुबह पोजीशन अमदी कुन सुबह पोजीशन दा महिरोय अनि यावना महिरोय क्याना मार्क वांगना फंगदुना माइ पाकलखिबा असि स्कूल की ओजा सिंह महिरोय अमदी ममा मपा सिंह की होना जमननी हाइना फोंदोकनखी प्रोफेसर एन मोहिलाल ना माइ पाकलबा महिरोय सिंह महाकु ताकपिरकबा ओजा सिंह काउबा ngamnade ओजा सिंह नसु महिरोय सिंह दा कथोकपगा लोइनना थमोय सिंह ना ताकपि तंबिबा संगी हाइखी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मोरे अमदी मोरे पुलिस अनि न खुसमनदुना म्यांमार लोमदगी पुसिलकलिबा आसा अथकी पोलम सिंह अमदी हैरागी पोलम सिंह यिंगसिनबगी ड्राइव सथखरे लंबिगी मताइदा आसा अथक अमदी हैरा योलिबा सिंहदगी टेस्ट तौननबा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सैंपल खरा लौखटखरे मोरे कैचलगी अकोइबदा लेरिबा होटल सिंगी किचन सिंह यंगसिनखी होटल मपु सिंगना लाइसेंस अमदी रजिस्ट्रेशन तौननबा अवेयरनेस पीबगा लोइनना फॉर्म सिंह यंथोखी ngasi drive at the food safety department Morigi officer L Kripalini Devi designated officer L Suberta Singh additional SP KS Robinson yauna atai police officer kya susaruk yakhi Haukiba April gi tangkun humdoida Ilbung High School maya gi lobukta sina fangkiba khunja mayum arun gi asiba haksang ngasi JSC gi myoy sing amadi imung manung na JNMs ki mork tagi lokre Manipur lenga ki police department na misias da January ba myoy sing athuba matam da puthoktuna chairak pi ni haiba gi thajaba pi badagi asiba haksang lobani thajaba si thabak ta onthok trabadi makha tana khongjang changsin gani haina JSC gi secretary Rajiv Thang Sabam na phongdorakli मागी जुडिशियल रिमांड तारीख 35 मा CGM इम्फाल इस्तामु पुथोकदरिबा तारीख 35 सिगी ममांगना मागी चार्जशीट सोइदना थागतचरगे मा लाले हाइबे खुदम प्रमाण चपचाना लेरे हाइबदो खोइदा थाजबा पिराबा मतुंगदा SP मंगना अदुमक हाइराबनिना फरे अदु ओइरगदि खोइ हक्सांग से लौरगा मागी तगम तोखपा धर्मिंग ओइबा अदु तौरगे खोइ अदाने यानाबन Manipur University of Culture na loba ahanba ani suba masung ahum suba semester examination gi fal lauthokre umanglai harauba theater travel studies thangta dance sankirtan amasung visual arts ki BA ahum suba semester da sada marifudra mathoi dasmik taruk pass tauki ani suba semester da na sada humfudra dasmik ani ahum amasung ahanba semester da na humfu mapan dasmik nipan mari pass taure paugi marakthana atenba break amatang luxury Prepare for success and live to inspire with Kaziranga University's top-notch career-driven courses designed and delivered in collaboration with industry experts, enabling our students to get placed in renowned corporates and helping build their futures. Kaziranga University, the career university of the Northeast.
Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Imphal. Mama ama oibegi manglan mangphau nadribi yumbalabi nupisingna lakliba megi tang taranipan ayuki pung taramathoi dagi nungthilgi pung ahum phauba Caesar Hospital da lakpiduna IVF and the infertility consultant Dr. Arpita Sharma ga unna hobina naba khanganjari mathakta pijari ba mobile number asida contact tawbiraktuna natraga Caesar Hospital da lakpiduna appointment logbi hona naba khanganjari. Penasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Penasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga chunaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Nang class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira? Khang khiroi banang ANT gi 9 months medical scribing gi certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda gi horaga sel kaya ma laina tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number ama di website asdagi khangbi biar gani. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. The all-new Swift, driven by technology, smart play infotainment system, AGS push start-stop button, automatic climate control, smart heat, steering mounted audio control, powered to the core, petrol MT by AMT 22 km per liter, diesel MT by AMT 28.4 km per liter, safety leveled up, solid hearted platform, front dual airbags, ABS with EBD, fixed with child seat restraint system, reverse parking sensors with camera. Loan Pijari, Khagem Pale Huidrom Laikai, Imphal West Laiba, LZ Construction and Material Company Private Limited na Lupa Lak Yankai Fawagi Housing Loan Pijari. Loina na painting, electrification, modular kitchen, wallpaper, grazing, tiles, marble, granite, flooring, home renovation na Chingbagi, Kudung Chabasu, Lai, tiles amasung construction material Khaktang, Lining ba Mioy Singi home delivery service Laigani. Northeast Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license Pankraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in the Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan pi bada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary companies singi sister yauna puna branch tara hum doyang duk jare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. India gi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew. Makhal suna leijare half liter, 750 ml, 1 liter, 2 liter, 5 liter and 20 liter jar. As an distributor amadi Akupamarol Loktak Industry, Industrial State Takiel da contact tobiu. Manipur University the affiliate Tauba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langsing Achoba Imphal West ki admission Tauzari coursing adudi VAC Agriculture, VAC Horticulture, Bachelor of Business Administration BBA Nupa amasung nupi ki hostel ki khudong chaba leijari akaknaba seat kharatani. Greenery e-motor ki nungai raba pausel miyam da pijari ba khudung chaba silobihu Greenery e-motor da phangni ba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apamba makhal ki gari macha ama hekta launa bagi loan ki khudung chaba pijari asita sunatana mafam asida phangni ba e-auto rickshaw gi oina su loan ki khudung chaba pijari adona deposit tawiraba matungda atenba numit kharan gi manungda apamba gari lobi ba yarga ninga simakleng sinbiro aikoi gi address Greenery e-motor Kaisampa Junction Churachandpur parking Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaithing hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba
हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबसिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Haina Mingthonjaba Residential Group Housing Project ama Imphal Airport kanakna leiriba Bamdiar haiba mafam asida paikhatchari clubhouse, gym, swimming pool, children park amadi auditorium na chimbagi facilities sing yaujagani hairiba flat sing asibu leibi ningba singna ngasi makling sinbiraktuna hena akupa marul khangbiba yagani Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok Tarangmam Lekai, Imphal. Amukana taram noksari makhataba pao. International Mother's Day gi thoram Tripura da leiba Naran Khamargi Madan Mohan Mandir da Major Chongtham Ya Memorial Trust na sinduna pangthokre thoram adu da Kakching Tabam Bijoy Sharma film actress Lesang Them Chanu Tonthoi yauna myoi kya na saruk yakhi Mother's Day ga mari leinana El Tonthoi na ima sing da khudol pot sing pikhi Kanglai Mime Theatre Repertory Imphal gi myoi tara nithoi na saba kangbu amana Kerala gi Trivandrum da tang tara dagina tang tara nithoi fawba pangthokpa National Mime Festival da saruk yakre haudokpagi thoram da Kanglai Mime Theatre Repertory gi director Dr. Yumnam Saman Sadanandabu Kerala gi Culture Minister A.K. Balanna ikai khumnab utki festival asida Mime Theatre gi no budget utki Kerala government ki Bharat Bhavan na sinduna pangthokiba festival aduda Mime Lila utpagi mathakta Mime gi oiba workshop amadi khana naina bakaya dasu repertory asigi director Dr. Samanandabu resource person oina saruk yahanki Mime Lila no budget asi Kerala gi maming leiraba theatre personality Chandradasan na chepau tharaktuna Kochi da amuk hanna utki hairi Imphal West Commando na Waheng Bam Laikai Jiribam Parking amadi Pauna Kaithil gi maning thangba saruk Nambul Turel gi mamang thangbada leiriba lambi gi sarukta thiba humba gi sabak chathakre mioi chani ga kunrom verification chathaki saktak se yaudaba mioi tara mari makha taba verification gi damak city police sinakre Tidim lambi gi Bisnupur Bazar da numidang athengbada koilas Mong tadana tharambadagi khoisaw naraba miyam na irang haurakpadagi lambi thingge tawrure UK Bisnupur gi secretary na PWD gi engineer singa wari sanarba matungda koilas adu loina fakatlaga nongna amuk thana na bohona badagi irang adu nemthaki mari leinaba singna yengsinduna quality control tawna ba koilas thabiu huran lanagi mong da koilas tharabadi miyam na athingba thamgani hairi MSF Head Office amadi MSF Jiribam District Committee na aikhoi laik nimthi na tamsi haiba campaign gi makhada ngarang Jiribam gi manung hanjin na leiba Boroi Khal Sabu Ghat amadi Babu Khal da leiba school sing yengsin kre school sing chatpa lambi amadi khunja sing adugi chatnaba lambi phawba leitabana oja matik sana laktabana maram oiraga mairoi sing atopa mafam da yum honglaga larik tamnakiba thingnarakre khonsada du da MSF Head Office ki President Ngarianbam Milan na tuchingki MSF ki thaupuba kya su saruk yakhi MSF ki President Milan na lengak na paikhaliba scheme sing Boroi Khal Primary School da fangki haibagi mamita de lengak asina khungang chatsi amadi mairoi singi scheme kaya paikhaliba du fail oibaga sab manare Boroi Khal fawba changna balambi fawba leitabana motor boat tongduna ising lambi da oina satnari haiki lenga asigi akhoi khungang chasi haiba aduga go to village kaina hariba aduga mahi ningthina tamnana bagi adumba mahi tamsi school chachi hariba project sing scheme sing asa masi fail oibagi adugum ba chawrba mami makhak tare manung hanjin ba hariba mafam Boroi Khal hariba mafam asa Manipur rom dagi haitare ne seng hare kan Manipur rom dagi Jiribam dagi lakna bagi khong lambi baw leite akoina lakchari se ising lambi da pung ani hena changna hi tong kan lakchari bani manung hanjin ba mafam da Sangsil lakanda karma fibam da leri bage global gi honga iba khogi education gi system sing policy sing asa masi gi makha da khogi mahiroi hogolak leben haro sing asa masi khogi manabu khunai mo porna mo hana bada madu gi lambi yat piu haidana pali benga sida thamja Boroi Khal School gi manakta leiba mafam adu gi khunja singna fongdorakpada mafam adu da chahi ahum leirakpada oja amadi mahiroi nong phadok lakpa natna school da lakpa ude haina fongdorakhi Thongam Modon Kauba Chahi Humpuni Panrom Suraba Khunja Amana Fongdorakpada Makoina Leiriba Boroi Khal Hariba Mafam Asi Jiribam Dagi Asum Lapthorokpagum Taure Pibam na Yadabadagi Tausem Subdivision ga Naksinarakle Makoina Leiriba Mafam Adusu Tausem Subdivision na Konsinba Haurakle Matam Kharagi Matungdadi Tausem Subdivision gi Manung Stan Khragani Pibam Masida Lengak na Midyeng Changhaningi Haiki NG
Kantamani Kauba Kunjamana Mafamadu the Leba Nupi Amadi Angang Sing Atopa Mafam the Lehalaga Larik Tamhan Bagi Tabak Satari Nupa Singna Mafamadu the Tabak Suduna Siltan Bagi Tabak Satai Haiki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯇꯝꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯜꯂ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ. Bisnupur Kendra Manung Sanna Tidim Lambi the Quaxify 5 kilometer Marirom Sangba Lambi Mari Lenabasting Atubadam Indian Sangrabadi Quaxify Youths Voluntary Organization a Kongjang Changshilagani Hairi PMGSY Gimakada Lupa Lak Samaga Kunmari listing Kuntra Hena Sangna Paumai Adim Koba contractor Amagi Makada Lambi Asi Mamang Sahi October Tang Kuntaruk Suba Haurakibani Lambi Asigi Pibam Organization Asigi Mihut Singna Yangsilubada Lambi Gi Mapam Kaya Namthaba Chekhaiba Amadi Black Topping Taurabasu Nung Ngakta Uba Mapam Kaya Tengnare Quaxify High Canal the Nong Nasaba RCC Tong Asisu Nakal the Chekhaire Maramasina Lambi Asi Semba Loshindring Aida Mong Sumna Sembiduna Tung Koina Chatna Naba Mong da Tabak Subiu Hairi Paikhat piriba akhoi department amadi akhoi simba project si private engineer na masi thuba matamda akhoi kari yengsin bina bagi damakta akhoi haijari ado kari gumba yengsin bida ba thol gati akhoi pospai praja gi apunba akhoi mohut sinjaraga akhoi Recosify Youth Volunteer Organization gi maike jagi akhoi akan bu khongjang khra akhoi sansin nabgi dam akhoi sem saduna leijare ado akhoi media gi Kangpokpi District Headquarter da CBSC Amatangai School JN Public School na handak haido kiba class 10 exam da mai paklaba mairoi sing mana mathumpi duna pugning thogat kre thoramadu da KBC Center Church Kangpokpi gi pastor Lamkeng school gi secretary Daulet Khongsai principal Mangnu Susaruk Yakhi school asina class 10 exam hek tharak padagi ngasi phawada chama pass percentage tawduna lakli haidi Com Students Union Manipur gi nauna thawbuna na bake Naipu Kombu President S Honest Simas Kombu Secretary General oina khankre hauzik sanabagi pau amuk laubirasi Sanabagi pau pizari Tentha Khongbal Multiplex Ground Sathariba Takwa Trophy gi ngasi sanaki ba ahan match ta Lisbon Luang Sangbam amadi Raghu FC Tentha Thambal Chingya goal amamam chanaduna draw satkre ani suba match ta TQC Tenthana 7 star Langthabal bu goal ani amada thoikre Tekchum High School Ground Sathariba manga suba VSO Trophy gi ngasi sanaki ba ahan match ta Tangkhul FC Texam na A2 Patsoi bu goal ani amada thoikre ani suba match ta Samfa BFC Sapam na TNSA Texam bu goal ahum sinoda thoikre Thobal athokpa makhaleka da sathariba ahan ba Saida Trophy 9A side under 17 men's football tournament ki ngasi sanaki ba ahan match ta Saida A athokpam na Weya Waithaubu goal taruk sinoda thoikre ani suba match ta Atsu Tenthana ISSYDA Haukhabu goal amma sinoda thoikre Ziriban Sathariba mapan suba YK Singh Memorial Volleyball Tournament ki ngasi sanaki ba semi final da Super League round gi ahan ba match ta KYL SC na NYBA bu set ahum amada ani suba match ta Jiribam Police na YCGC Chajing Konjeng Laikai bu set ani sinoda thoikre Manipur Amateur Karate Do Association gi Laitonjam Sanjit Karate Association of Indiana Athlete Commission gi member oina hablakre Athlete Commission gi member hablakpasi awang nongpoki oina mahagna ani subani Arunachal Police da Inspector oiriba P Nobin Housing National Federation da Athlete Commission member oiri Makhataba sanabagi pau boyai ning thodam dagi amuk lawirasi
Manipur Basketball Association Sinduna ngasidagi model club singa makhagi basketball courta nupagi team taruk amadi nupigi team ani punna team nipan saru yaduna let sapam ongbi surjalata devi memorial kuntares suba nupamasa amadi nupi masagi state youth basketball championship haukre. I declare that sapam ongbi surjalata devi memorial 27 state youth basketball championship 2009 for boys and girls open. Hokdopagi thoramda Manipur Olympic Association gi Secretary General Sunil Elangbam Model Club Singa Makhagi President Ice India Soramadi Margin Commerce Private Limited Tata Taiskon Manipur gi Chairman L Dayamoina Thoramapu Singh oiki. Pangthokadoriba championship asigi ngasi ahobu numit ki sanakhiba nupamasagi ahanba match ta youth club uripongna model club singa makhabu point kuntra manga kunma palda maitiba pikhi ani suba match ki sanakibada Eastern Sporting Union Palace compound na BSC Brahmapur bu point nipumanga kunda maitiba pikre hayeng ground asida nungthil pung mari tabada ahanba match oina Young Physique Union Lalambung amadi model club singa makhaga sanagani ani suba match nungkil pung manga tabada BSC Brahmapur amadi CYLC singa mathakka sanagani. Salai Holding Private Limited Manipur ni sponsor Toraga Manipur Veteran Football Association Mapal Kangjibung Sinduna Tha Sigi Tang Mari Degi Team Kunma Thoina Group Mari Thongna Khaidoktuna Imphal gi Mapal Kangjibung Sanaba Hokiba Kunma Thoi Super Challenge Cup Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba match ta NCBFC Surasanpurna Tabaspa Tabungkhopu gol ani sinoda maitiba pikre NCBFC Surasanpur gi mai pakib gi gol ani du Rusung amadi Rosang Lainana match ki yankai manga suba amadi match ki apiba matam gi ahapa minute amada sankhibani match asida NCBFC Surasanpur gi sanaroi Rusung da match conduct tokiba referee na match ki 29 minute yellow card utkhi Sathari ba tournament asigi hayeng ground asida nungthil pung ani tabada ahanba match oina amba sairap court amadi FBWA Kangjibunga sanagani ani suba match nungthil pung ahumakai tabada ABFA akampat amadi pupu pungdongbamga sanagani. Manipur Kang Association gi miyang makhada singjamai kangkut sinduna tha sigi tang taranithoi degi kangkut taranithoi na grumari thokna khaidoktuna singjamai kangchang da sathariba Nepal suba mangsata bam iboyama madi puinabadi memorial sahi yankhai madi sahi humpugi likam knockout kendra wise kang tournament ki ngasi sanakhiba match ta oinam kendra kangkutna thongju kendra kangkut panjal taramapal taramanga da maitibi pikre ahanba hapta wainam kendra kangkutna panjal tara amadi thongju kendra kangkutna panjal Nepal kapki Sathariba tournament asigi hayeng kangchang asida khundrakpam kendra kangkut amadi wangoi kendra kangkutka sanagani. Educational Social Organizing ESO Club Bamdiar Makhale kaina sinduna mamang thagi tang kunipal dagi team kuntare na group Nepal thongna khaidoktuna club asigi ground sathariba Nepal Superstar 11 7-man aside open football tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta YWC Langthabal na lasal lemapokam bugol ani sinoda maitiba pikre YWC Langthabal gi mai pakhi gol ani du nanis na sankhibani ani suba match ki sanakhibada Naran Sena FC madi All Men's United Ghari goal ani ani sanaduna draw satkre Naran Sena FC ki goal ani du KI Susil na sankhi All Men's United Ghari ki goal aduna naubana sankhibani. Thagachari boyai ningthaujam housing asi nongmagi oiba aying asa ki pau amuk lobirasi. Environment Director ki phangkiba ngasi ki oikiba inga samadi nuji ki pauda khwaidagi sakhiba Celsius degree kontra taruk dasmik manga ama khwaidagi ingba Celsius degree taramari dasmik nipal mapal nuchita ya wising manilgi sang mismin da sada mariputra manga dasmik sino ama minimum da sada kontra tare dasmik taret manga oike ngasigi nong sukibagi sang ama dasmik ani taret millimeter ni. Losilakpada maruiba pau amuka hanapizari. National Highway number 2 semagi thabak mawong maril tadre chapkhairaba nunggi mahuta single stone seasonaramba thengnare.
Chujak Pambida Taba Fall Army Wam Ngakthok Naba Hidak Agriculture Department Leire Hairi. Amadi Mapu Naina Tabak Taurabadi Lanai Amdi Lenga Ki Kena Valedana Mahiloi Sang Kudimak Tagi Apaba Mahiroi Puthokpa Ngamgani Hairi. IS TV na pizaba ngasi nongmagi oiba pau matang asida loizare bidyeng tabiri basingbu amukana khurumjari.